Sanyash. So vela ufuna ukuyakhipha ngisho $1 ngikhaya. So vela ufuna ukuyakhipha ngisho $1 ngikhaya. $1 riko neyo $1 lana. So nesinso anibambabe abazongishiya lapha vele ngisho nje awufuni la uyabona ngikha awaziwa ngikhaya. Awufuni nje ukuyakhipha nje $1 nje kodwa lokho $1. Asimenyasha. Ini ndinda kaenda nokutore nini kumba kwenyu. Antu vanatete vako ndo vakauya kakusiya panapa. Ndakaenda here kumba kwenyu kana kutora. Tete vako ndo vakauya panapa kakusiya. So inini we expecting kuti inini ndinobhadhara inini mari vanhu vakauya vakangokusiya. Vantu vakauya kakujamba panapa. So ndakavafosere. Yi reason why wahambe ukhipha imali yamalobolo. Even $1. Saka ngocomplicated sina basi. Even nje udingelani ngapha. They forced me inini kuti ndikutorewo mayasha. Vakauya ndakavaudza kuti ndini handizviziva ndidana newani, but they forced me vakauya vakakujamba panapa. Now you are expecting me kuti ndini ndiende kunourora kumba kwenyu. Kodwa kwasi kuingozi khona. Ngozi yekuita. Ngavuka ngigula ngavuka ngifile khona uzenza. Uzanyenza uzanyisanga. Ngavuka ngifile khona abakwazi ngikhaphela. Sha. Ngavuka ngifile khona uzenza. Iwo akudza kuti iwo ndiwo chatanga kufa njani. Akudzewo kuti iwo ndiwo chatanga kufa njani. Kukana ndiri nini chatanga kufa. Ungathanga utshelanga. Ungathanga utshelanga and uzosokola khona la. Uzaba senkingeni. Asazikumbuza ngcwaba wena uzangcwaba la. Mina ungathanga utshelanga sengiqedile. Hamba ngikhaya uyokhipha kumele ukhishwe. Ndithi yosha man. Ndiwo akauya kakujamba panapa sha. Yebo. Vakaona zviri kunetsa ndo vakauya kakusiya panapa vachavako vakutora. Sizabona. I'm not going to pay anything. Yebo. I'm telling you. Sizabona. Kana uchida kutemba nokuti hanzi achatanga kufa akudza kuti iwo ndiwo chatanga kufa ndiani. Inini ndipamwe ndini chatanga kufa. Nyamani. Ukada kutemba nezvo zvisina nebasa rese zvikuru. Sizabona mngani. Ungati makaita zvokutondifosa kuti azokundifosekedza kuti hanzi tora chete mukadzi ndiwako. Amanye amadoda umuntu uyahamba uyokhipha la okuncane udingelani ngapha thonga udingelani ngapha in case mavela i problem ngizavuka ngifile ko la uzayenzana